Ialah kejong gari. Ini ialah kejong gari marang. Penuh gelong apa itenat, aduh kata-kata. Pulang ke tengah Dulu nga to.
So beautiful place. Kini jika kelong ke baji bang kenang adik keta. Ada pikino kino kiparlok kibakwa ban wan petkai sene. Kelong dah kena kilometer. Kajan nak selama. Ada nasib bakot. Yang tak. Kini kajing sit ke patau nak siliang kawa. Kalau patau lagi. Dia minta ngin pet no mar belamit ngin pet no saya sempat wow, so beautiful place. No kalau siya ka pun internet akan ikatan kiwajong ni kalau menjaga ka pun internet syukur untuk isu dia aduh kata kilo kiwa